Ikaze kuri semugeshi bayingana DOSSIER ANALYTIQUE n'uruhererekane rw'amakuru n'ibiganiro bigezweho byibanda ku mutekano politiki na diplomasi. By'umwihariko turi gukurikirana hafi bikomeje kubera mu burasirazuba bwo hagati. Wa munsi Perezida wa Amerika ndetse na Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu bahoraga baririmba bavuga umunsi ku munsi usa nkaho wegereje. Ikigobe cy'abaperse kiri kwaka umuriro w'amamisire. Senario dorko yatangiye. Leta zunze ubumwe za Amerika zagabye ibitero kuri Bandar Abbas mukanya ndabereka makarita iyi Bandar Abbas ndetse n'iyi Qasem Island ndetse na Minab aho biherereye mukanya gato maze gusoza iyi statement. Hanyuma Iran isubiza irasa ku mato ya Amerika mukanya ndababwira ubwoko bw'aya mato ndetse n'amazina. Hanyuma kandi ibi bigakurikira ko icyambu cya Fujairah nacyo kimaze iminsi 2 kiraswaho. Iran yahakanaga ibyo kurasa kuri iki cyambu. Hanyuma kandi Leta zunze ubumwe za Amerika zongera kurasa ku mato y'ubucuruzi ya Iran rwagati mu muhoro wa Hormuz, ari nabyo byatumye Iran ihita igaba ibitero ku mato 3 ya Leta zunze ubumwe za Amerika. Arabia Saudite ndetse na Kuwait mu biganiro byacu byo ku munsi w'ejo twakomoje ku makuru yemeza ko bari bamaze guhagarika kwemera Leta zunze ubumwe za Amerika gukoresha ibigo byabo bya gisirikare ndetse n'ikirere. Nyuma y'amasaha 6 Arabia Saudite ndetse na Kuwait bisubiyeho kuri kino cyemezo. Ubu twakoze amakuru muri aya masaha y'igitondo Leta ya Amerika iri gukoresha ikirere n'ibibuga by'indege ndetse n'ibigo bya gisirikare bya Arabia Saudite ndetse na Kuwait nabyo ni mukanya gatombi bagaragariza ku makarita. Nizi ingingo rero tugiye kuganiraho turebe ubukana bw'ibitero bishya niba koko Leta zunze ubumwe za Amerika zaba zitangije bya bitero bahoraga basubiramo n'icyo Iran igiye kubikora kuri izi ngingo zose. Hanyuma rero reka mite ngana ku makuru kubanza kubereka ibyerekezo byaho Leta zunze ubumwe za Amerika zagabye ibitero nuko senario ihagaze muri rusange. Aka ni agace ka Bandar Abbas, na gace kegera umuhoro wa Hormuz. Ushatse wavuga ko kari mu mwinjiro ugana muri Hormuz. Murabona ikirwa cyitwa Hormuz kuko inzira yose ni iyi ngiyi. Iyi niyo Hormuz kuko uca hano hafi ngira ngo iyi ni Emira z'Abarabu. Hormuz na y'amazi, iyi nzira iri hano. Hanyuma iyi Bandar Abbas na agace kagagwe ibitero. Hanyuma yikaba Qasem ni ikirwa kinifashishwa kinariho cyangwa se gikoreshwa mu bucuruzi. Hano harashwe ndetse n'agace ka Minab nayo ngi hano muribuka iki gice kiri mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Iran hagabwa ibitero na misile za Tomahawks z'abanyamerika ku kigo cy'abana b'abakobwa bikangiza ubuzima cyangwa se bigahitana ubuzima bw'abarenga 160. Ni Minab inafite umwinjiro uzanye n'ugakora hano mu kigobe cyangwa se mu mazi y'umuhora wa Hormuz. Aha rero niho Leta zunze ubumwe za Amerika zagabye ibitero bikomeye. Bagaba ibitero ku bigo bya gisirikare nk'aha Bandar Abbas hari ibigo bya gisirikare bya Iran bagabye ibitero. Hanyuma no kuri Qasem basa nk'aho guhagarika ubugenzuzi cyangwa se inzira z'ubucuruzi kuko iki gice nubwo kiriho ibigo bya gisirikare bya Iran ariko ntago bifite ubukana kubera ko aka ni agace kahariwe ubucuruzi. Hanyuma rero Bandar naho Minab naho hari ibigo bya gisirikare bikomeye bya IRGC. Hanyuma rero aha niho Leta zunze ubumwe za Amerika zagabye ibitero bikomeye cyane. Navugaga rero ibyerekeye Arabia Saudite ndetse na Kuwait, ni ibihugu byahise byongera kwemera Leta ya Amerika gukoresha ibibuga byabo by'indege ndetse n'ibigo bya gisirikare. Kuwait ngiyi hano hafi y'umwinjiro wa Shat el Arab ndumviri hano n'uyu mwinjiro uri hano. Hanyuma Kuwait ngiyi hano. Hanyuma Arabia Saudite nayo iri hano. Iki gihugu ngiki igihugu kinini cyane rwose. Iyi nemera y'Abarabu ariko kano gace na gace k'ubutaka bwa Arabia Saudite ahangaha nuko bakagabanaho na Qatar hakatazaho Bahrain. Hanyuma Arabia Saudite igasa nk'ica hano mu gikari kugeza yinjiriye hano. Aha naho ni muri Arabia Saudite. Hanyuma rero Amerika iri gukoresha ikirere n'ibigo bya gisirikare hano n'ibindi biri hano muri Kuwait. Urabona ko byoroshye cyane kwita bagaba ibitero muri Iran. Hanyuma ariko kandi sinasize Emira z'Abarabu nazo ziri gukoreshwa cyane.
aho leta ya Amerika n'ubundi isanzwe ifite ibigo bya gisirikare hano, ndetse na Isiraheli iri na kure cyane kuko Isiraheli iri hano. Isiraheli iraha iri kwimura cyangwa se imaze iminsi yimura ibikoresho byabo bya gisirikare birimo na systeme z'ubwirinzi bazizanira hano Emira z'Abarabu, aribo bari kuzikoresha cyangwa se aribo bari kugenda bazifashisha, cyane ko ziri no kubaramira muri iyi minsi ibitero bya Iran biri kugenda bikaza umurego mu burasirazuba bwo hagati. Ariko Iran imaze iminsi ihakana ibyo kurasa hano Fujairah. Ngira ngo Fujairah murayibona ni umujyi, ariko kandi kikaba n'icyambu gikomeye cyane, nicyo cyambu rukumbi kidakenera gukoresha umuhoro wa Hormuz, kuko ibindi byambu byose nyine biri hano mu kigobe cy'abaperse, biri hano mu isoko. Iri ni ryo soko isi hahiraho hafi 20% by'ibikomoka kuri petrol bigurirwa hano. Hanyuma rero iyi Fujairah nicyo cyambu cyonyine gishobora kwifashishwa cyangwa se gukoreshwa bidasabye ko kibanza guca muri Hormuz nk'uko muri kubibona kuri aya makarta. Hanyuma rero mva kuri ibi ngaruka ku bwoko bw'amato ya Amerika Iran yagabyeho ibitero nk'uko Global Surveillance yabyemeje. US Navy Destroyers cyangwa se bwa bwato bw'intambara bwa Amerika bwari buri kugerageza guca mu muhora wa Hormuz bwahuye n'ibitero bikomeye cyane bya Iran. Ubwato ni USS Truxtun ndetse na USS Mason nibwo bwato bwagabweho ibitero. Hanyuma ibitero byagabwe na twato za mosquito fruits za Iran ndetse na drone na missile ballistique z'abanya Iran nizo zangije buriya bwato bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Hanyuma kandi umuvugizi wa Al-Qatam muramubona hano yemeje ko leta zunze ubumwe za Amerika zangije iby'agahenge ndetse zikagaba ibitero by'iterabwoba kuri Bandar ndetse n'agace ka Jaski. Ibingibi kandi byahise binatuma Iran nayo igaba ibitero ku mato ya Amerika yageragezaga kwegera umuhora wa Hormuz. Hanyuma rero inzego z'ubutasi muri Iran ziri gukurikiranira hafi uko gahunda zimeze ngo ubundi bamenye igisubizo gikwiye bashobora kuba batanga. Hanyuma hano bya bitero byo byagabwe ahitwa Minab, murabona ko hagabwe ibitero ku kigo cya gisirikare cy'ingabo za Iran zirwanira mu mazi. Ngira ngo ukurikije aho Minab iri, iyi ni Bandar Abbas. Minab iri muri bino bice. Ukurikije aho Minab iri hano, ngira ngo urabona ko RGC ishami rikorera mu mazi rifite ibigo byabo hano bya gisirikare cyangwa se base naval base. Ntago twavuga ko ari military base kuko ni ingabo zabo zirwanira mu mazi. Niho hagabwe ibitero bikomeye cyane bikozwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Kandi bitagiye kure, Amerika yongeye kugaba ibitero kuri Qasem ndetse na Bandar Abbas nabigaragaje hariya. Hanyuma rero n'icyo Amerika iri kubivugaho, ngibi byaje nk'igisubizo cya missile ballistique Iran yarigabye ku mato ya leta zunze ubumwe za Amerika ndetse no ku cyambu cya Fujairah ngo mu minsi 2 itambutse. Hanyuma Minisiteri y'Ingabo ya Amerika yavuze ko ibi bitero biri ku kigero gito ndetse ngo kubigaba bitangije agahenge. Kubigaba ntago byangije agahenge. Niyo mpamvu natanye mbabwira ni mu kanya gato turareba ikimande zombi zibivugaho. Ni bitero Amerika yagabye ariko ivuga ko ntacyo yangije. Ni bitero twagabye of course, ariko ntacyo mu by'ukuri twigeze twangiza. Mu twihanganire, nta kintu na kimwe twigeze twangiza. Ibyo nibikubiye mu ntekerezo za leta zunze ubumwe za Amerika. Hanyuma niyo makuru ari ku ma platform, social platforms zose, niyo makuru hari. Nk'iyi Iran Observer yiremeza ko y'amato ya Amerika destroyers za Amerika zahise zigerageza kuva mu muhoro wa Hormuz nyuma y'ibitero bikomeye cyane by'igihugu cya Iran bagabweho. IRGC ngo yagabye cyangwa se yakoze operation ku rwego rwo hejuru yasenye ari amato twagarutseho USS Mason ndetse na Truxtun. Amato yagabweho ibitero bikomeye cyane. Hanyuma rero ngira ngo namashusho muri kubona ya systeme z'ubwirinzi za Iran. Tuntu mubona tumeze nk'udushashi ni air defense ziba ziri kugenda zihagarika ama drone ndetse n'ibitero bya hato na hato. Ahangaha ni hafi y'umurwa mukuru Tehran ndetse ibitero byo bya Qasem na amashusho yabyo igeze ajya hanze, ariko aya ni amashusho ya Tehran muri rusange. Dukomeza rero dukomeza na Jazeera ishami
ryandika mu cyongereza bo bemeje ko leta zunze ubumwe za Amerika nako bari gushinza Iran iri gushinza Amerika kuba yarenze ku gahenge ikibasira ikarasa amato y'ubucuruzi umuhoro Hormuz ndetse ikagaba ibitero. Ahangaha bari kwemeza ko ahitwa Kamil, Sirki ndetse na Qashem aha naho hagabwa ibitero, ariko Iran igiye gusubizanya ubukana, crushing response, ati turaza gusubiza ariko turasubizanya ubukana. Hanyuma kandi uretse ibi bitero Amerika yagabye mu byerekezo bitandukanye aho Iran ifite ubugenzuzi, ni nako Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Iran yongeye kwihanangiriza Israel ku bitero iri kugaba Beiruti. Hanyuma hanyine ni Amakuru hari shinza Iran ishinza leta zunze ubumwe za Amerika kuvogera agahenge kemeranyijweho hagati y'imande zombi, cyangwa se impande zombi nyine zimaze iminsi zemeranya ibyaka gahenge. Ibijyanye nuko uyu muhora wa Hormuz watuza cyangwa se leta ya Amerika yatanga agahenge muri biriya bice bisa nk'ibidashoboka kubera inyungu bifitemo. Hanyuma kandi hano Marionofo nawe yabigarutseho. Amato bavuga yahise ava mu muro Hormuz ni Truxtun, Mason ndetse n'ubwitwa Rafael Pelalita ni bwo bwato bivugwa ko bwarokotse. Iran iremeza ko yabusenye, ariko hanga bari kuvuga ko bwarokotse bukata busubira inyuma buva muri Hormuz. Ikigaragara cyo nuko niba twabyishita Iran ibikangisho bya Iran cyangwa se Iran kwemeza ko izarasa ku bikorwa byose bya gisirikare bya Amerika bizagerageza kwegera Hormuz, bisa nkaho birenze kure cyane gukanga, ahubwo biri no gushyira mu bikorwa. Hanyuma kandi Israel yivuge ko itaraza cyangwa se itaratangira uyu munsi. Ku munsi w'ejo Benjamin Netanyahu yakoze inama y'umutekano, ni inama bigiyemo cyangwa se baganiriyemo situation uko ihagaze hagati yabo ndetse n'igihugu cya Iran. Ni inama navuga ko yo ku rwego rwo hejuru, nahise nk'iri gutegura ibitero bikomeye cyane bishobora kwitura ku gihugu cya Iran isaha ku yindi. Hanyuma rero dukomeje n'andi makuru ngaruke gato kuri Iran Observer. Hari ni ingingo hano itari iyo guhangana kwa Amerika. Hanyuma yego ni nayibonye hano, leta ya Amerika n'ubwatanyije bira bitero ko yemeje ko n'iriya Project Freedom bagiye kuyisubukura. Ni mushinga ugamije guherekeza amato y'ubucuruzi akurwa ku isoko mu kigobe cy'abaperse aca muri Strait of Hormuz akomereza mu kigobe cya Oman. Hanyuma iyi Project Freedom cyangwa se uyu mushinga nyine wiswe ukwishyura ukizana, ni umushinga mugari, ni umushinga munini, ni umushinga kandi birumvikana ufite ahurira no gushyigikira inyungu z'ibihugu bya Amerika, ngo Trump yagiye abivuga, avuga ko ibihugu byamusabye ko bihugu bitandukanye byagiye bimuhamagara bikamusaba cyangwa se bimwandikira bikamusaba ko yabifasha guherekeza amato yabo y'ubucuruzi yafatiwe rwagati muri Strait of Hormuz, cyangwa se yabuze uko atambuka karagace ka Hormuz. Iyi yari quick updates muri kino gitondo cy'uyu munsi tariki 8 Gicurasi. Reka mbararekire gukomeza kuza kurikirana ibiganiro byacu, turi bukomeze kubaha update zaho ibintu biraza kuba bigeze. Blessings over blessings, Imana bahire kandi bahumugisha.